umugabo burya reka uraza kumuvuga yizo umuziho. Ndugu ni umuntu w'umugabo cyane. Hari aka video kazungurutse cyane ngo Ndugu ngo azacuruza ngo yoroye ingurube. Akanturi nikaho nakumvishije kuri cyane. Hari cyane nakumvishijeho. Ndugu ni umuntu w'umugabo cyane. Ngavuga ibintu bitatu muziho. Ndugu ni umucuranzi cyambere muziho nk'umucuranzi mwiza. Azi gucuranga indirimbo. Njyana y'igisirimba arabizi. Curanga neza pe. Agira n'igipindi n'ibyishimo. Apandi igipindi gusa. Agira igipindi aho mwicaranye na Ndugu. Ntiwari kuguseka. Urashobora kugira n'isaha yose undi muntu uravuga. Ndugu aho yavuga wenyine. Agahita bansiga mu rusengero bakoreragamo. Mugisha na Ndengera ariko cyane Mugisha. Mugisha we akazansiga pe n'amezi 2 nkaya kubita mba ku rusengero iwabo yarazindutse. Mugisha hari Mana mwijuri mu turagusuhuje manager umukozi w'Imana Mugisha pianiste turamusuhuje rwose. Ni umuntu mwiza witonze, agira imico, agira ibyishimo byinshi pe, akunda abantu. Tuzanyumva bavuga ngo nize umuryango wawe ntitsatume umuryango sindi ariko ndewe ufite ikiwe muzi ko muraho neza nshuti bavandimwe, mudahwema kudushigikira uko bukeye nuko bwije. Turasuje cyane bivana na buri muntu wese aherereye mu zubahiro byanyu. Turabashimira kubw'ineza mukomeza kutwereka, muradushigikira tukishima. Tunagusaba nawe uzuca kuri video yacu udakanze subscribe, uzobikore nyabuna, turagusabye please. Ego hanyuma twabazaniye umutumirwa wacu udasanzwe cyane, utasanzwe. Uyu muhungu arabibwira, ntasanzwe pe, arabibwira nange muramwumva. Zabazanira abantu gutya benshi, zazanira abantu benshi kandi mubyitege vuba cyane. Ubu nyine twatangiye kubakorera ibintu byiza, twizere koko n'ibindi bizaza vuba. So turamwegereje aho muvuga kuko ngize ngo muvuge wenda no kabza cyangwa se nkavuga uko atari, niko bizabimera. Ariko bwari umuntu w'umugabo niyivuge ko kwiza. Kari umwene data murakoze kwikaze muduhaye. Yego gatubibwire wenda arabatuzi n'abatatuzi. Ku mazina yanje banyita Ndabunguye Gentil, ndi umukozi w'Imana, umucuranzi, korera umurimo w'Imana mu rusengero rwa Karumeli Church korera Bujumbura, uyobowe n'umukozi w'Imana Nzayitegaho Gedeon, aba n'umuririmbyi muri korale Emmaus nayikorera nyine muri urwo rusengero. Yego murakoze cyane muvandimwe. Wenda barakuzi social media ni wowe nyirayo ndanga. Social media muratuye kuri social media, nibaze kuko wowe nta kibazo kabisa. Hanyuma utubwiye ko uri umucuranzi, ucuranga piano cyangwa ucuranga ikidari cyangwa ushobora gusanga hari ucuranga piano, hakaba n'ucuranga ibidari, hakaba n'ucuranga amadurumu. Wenda nimba uko bazabyita. Ndi umucuranzi wa piano. Yeah. Okay, ubwo uri umucuranzi wa piano, ucuranga iyihe njana zose se cyangwa ucuranga izindi? Hari ushobora gucuranga igisirimba ariko adashobora gucuranga indirimbo, bibaho. Hakaba n'undi ucuranga indirimbo igisirimba yakigeraho bikamunanira cyane, bibaho cyane. None ucuranga iyihe njana? Zose ndacuranga ariko cyane musanzwe umucuranzi w'urusengero abagombye gucuranga ibintu byose biba mu rusengero, injyana nyine zose bajamo mu kuririmba. Jewe ni umucuranzi ariko curanga indirimbo zitonda, tari ku rwego rwo hejuru, n'izindi zisanzwe na sebeni n'igisirimba byose ndacuranga. Twumva ko uri umustar ahubwo niwe mustar dufite. Niwe mustar dufite.
Okay, maramwumvishije arabamuzi benshi, ni pianiste Ndabunguye, afite na chaîne yiwe nyine bamukurikirane kuri Pianiste Gentil Official. Pianiste Gentil Official, mugerageze mukurikirane kandi mumukandire, akeneye support yanyu, komeze muyimwereke nawe yaberetse ibintu byiza, hariho ibintu byiza cyane, mugende mubikurikirane. So tudatinze mwene data, hari ibibazo bingahe nshaka kubaza, ibibazo bingahe nshaka kubaza nitumara duhite dusoza, kuko ikiganiro cyacu kiraza kuba kigufi uyu munsi. Abacuranzi watangiye gucuranga giheke, umwaka nuwe mwaka watangiye gucuranga? So urakoze. Ego, jewe nibuka igihe navuye muri Kongo, navuye muri Kongo 2021, yari shize ari mu kwezi kwa 10. Nibuka ko hari itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2021 nibwo nashitse Bujumbura. Nashikira nyine mu rusengero rwa Karumeli, nta rundi rusengero nigeze kubamo, ni Karumeli yonyine. Urumva wewe washikiye muri Karumeli, wavuye se muri Kongo uzucuranga cyangwa se wavuye muri Kongo uri waho gusa nyine? Navuye muri Kongo hari za bindi byo kwatsa piano no kwizi, ugashiramo flash ugashiramo muzike. Si flash ni diskette siko bakazabita? Oya ni flash. Hariho itandukano rya flash na diskette? Twe tuzi flash. Ibintu za diskette ni hambere zashutse kera, ariko ibintu by'ubu na ako diskette yari nziza. Diskette yari nziza pe, kuko tiza indirimbo nziza kaza zisaza iki zasaza gusa zagira mama yerere nazo zaganti twabimenya twe twavuye muri Kongo tukiri batoya cyane. Okay, nuko ariko ico gihe nashikiye muri Karumeli, nibuka ko nagize umweru nka 3. Ndaje muri korali, nyuma y'izumweru 2 namanirubura mu rusengero. Ariko umunsi none se wirubuye muri korali utaraje mu rusengero? Nirubuye muri korali ntarajya mu rusengero. Ahubwo bagukeke kubera ko nari nkunda korali cyane. None se ugakunda korali kurusha urusengero? Cyane, nari nkunda korali. Kuri ubu dose ndabikunda, ariko mbere ngishika nari nkunda korali gusumba urusengero. Oya niko bizabimera. Rero umunsi wa mbere nagiye muri repetition, uwo munsi na amashika birubura ndacuranga. Amashika na manata piano ucuranga bijye za ruguru ngo 1 2 3. Oya iyo kubesha iyo naje wenda ndayizi, iyo 1 2 3 twarayize nize senti, ariko ndi mu bantu bananiwe ko agira mukuru wanje uzishobora nubwo yanze kunyigisha. Turamusuye cyane. Acuranga iyo 1 2 3 gusa. Sinari nzi 4 5 6 7 ntabwo nari nzi. Ibyo bibaho? Ibyo sinari mbizi. Ibyo bibaho? Ndanyumva abandi ngo fa dieze do dieze nuko. Acuranga uwo munsi wa mbere, ariko ngacuranga ibintu ntazi, nkama mpfa kugenda gusa ntabizi. None se ikibazo niki iyo ucuranze simwe se sibaza bikira ntibaza itushe ntizihekera mu jyambere kugira ngo umuntu yike neza? Ça dépend oya. Jewe naho nakaza mpeke mu jyambere. Indirimbo bashobora gutangira muri 6, cyangwa gatangira muri 5, cyangwa gatangira muri 4. Jewe nanyama ntangira muri 1 2 3 ngahekeraho. Zakubita umucuranzi wewe? Oya sindi umucuranzi, wenda na flash sinubasha no kuyikoresha cyane. Urakoze cyane. Abacuranzi ubwo murabyumva, mukozi w'Imana n'umucuranzi mwiza cyane, n'umucuranzi mwiza dufite hano muri mairie ya Bujumbura, kandi turamwizeye cyane. So mfite utubazo duke naguteguriye. Nabato wambajije umwaka natangiye gucuranga. Ico gihe 2020 yahise kwabaga mu rusengero rwa Karumeli, ahantu habaga mu Cibitoki, twimukira ku Mutakura. Ico gihe hari 2020, ariko twabanaga n'abacuranzi babiri, uwo bita uwo bazi Shemu, kozi w'Imana Shemu ariho tubereye na perezida wa korali, turamusuje ahari nawe, Kapado na madame we Nado bose n'abandi bose, tukabana n'undi bita Bihozagara. Nibuka ico gihe narazindukaga cyane amateraniro kugeza n'ubu.
nkunda gusingira ikintu cyo gukereza mu materaniro. Hari abacura ese kwanza reka mbaza ni gute umucuranzi ashobora gukereza amateraniro ari umucuranzi w'ikanisa azi kuko wenda ari ukenewe cyane kurusha abandi? Uwo ngo bagende bamusengera umucuranzi uzozuka kandi usanga abacuranzi benshi bajyama batinze ugasanga barakereje amateraniro cyane. Samedi ugomba kuzoza ujyama saa 4 ukazokereza mu materaniro wewe. Nivyo vyiza kandi gana abacuranzi bazasenga turabizi cyane. So tujyama wasenze izo nzambikora nuko ujyama wasenze kabisa. Nivyo nuko ico gihe rero narazindukaga natangira gucuranga ngahaza nyine barimo gusenga ari ukuntu burimo gukora kuri piano bashika gahita mbayiza piano bagacuranga ukicara mu bakristo ngahita nja kuramya nanje ngahita nja kuramya. Umunsi nazindutse nabona bagiye gukereza igihe cyo kuramya kigeze hama numva ubwoba abasi kunda curanga gute hama numva ikiziba mu ese kambaza hari umuntu uvuga ngo tuvuge ngo umucuranzi nta uri umucuranzi ukabona nk'undi mucuranzi ukurusha level urabyumva nk'ukurusha gucuranga nyine ukurusha umuziki cyangwa uburambe mu muziki yicaye nk'iruhande rwawe uhagaza uzugira ubwo sadepa n'abacuranzi. Okay, dufatire kuri Ben cyangwa ide ako kubera mumenyeranye Bey. Dufatire kuri Ben. Jewe ku giti canje amucuranzi sinoti wenda stage ugeramo kubera ugwego urimo ugati ukaba uvuza n'amafuti wenda runabizi gupopa gusa ugatinya kubera abantu uri kubona kubera umucuranzi ukurusha kubera abacuranzi bakurusha none wareba level yawe wakompara level yanje ni ya ide cyangwa ya Ben urumva ni ibintu bidahuye bara nabo bari kurundi gwego gwiza gwa Live Record gwiza pe baribona Live Record bari kurundi gwego pe ariko ugahita utinya kubera urwego bariho ariko ico kintu bamabwireka turi ku giti cyanje nje ntabwo sinzantinya pe wenda ico nyine naratinya kubera ko nari ntaramenya gucuranga wari ukibatinya nyine ukabona nk'abatse ninja gucuranga gute jewe nakaza ncuranga wanyigishije amaboko akajuguma gutyo nanjye byigeze kumva yamara kujuguma reka sasa ngushirize tushi ujya bwirabura uzaje nko kunyerera ku muntu utaramenya gucuranga ariko uzaje nko kunyerera bwamara ukamushiriza kuri gihe cyumweru rero iyo kivuze kiza kivuga nabi ku bantu batagiye kiza kivuga nabi cyane ariko piano kuwayize nyine biroroshe cyane biroroshe pe hari abantu bakora kuri piano kavuga ati wenda uyu nguyu we ni ngaho yayivukanye nawe yarize umva nawe kwiga ubimenya nawe rero icyo gihe bagenda bantoza buke ngenda amenyera tukaza mu rusengero siri tushemu niyo akunda gucuranga indirimbo yozagara nawe agacuranga injana y'umukungu bagenda bantoza buke bakaza bakampa agacuranga indirimbo imwe nibuka umunsi wa mbere nacurangiye umuririmbyi bita Ndayizeye Trésor Abdias Mbonyi niko zatumwita Mbonyi. Uwo munsi namucurangiye nagize ubwoba wagiye ukagira ubwoba ngo uracuranga Mbonyi ubwoba butabaho kazambura naho nkora kuri piano kandi mpazi muvega icyo gihe umu DJ wacu yagiye hanze yitwa Modari niwe yazanye rekaho ngoro atari umucuranzi reka Modari uruzi Modari uje nawe ahari arije gucuranga akanyerekaho ngoro pianiste Modari yari sonorisateur akaba pianiste yize Saint 2010 yari nzaje hanze ataramenya Saint umukozi w'Imana mwiza cyane DJ mwiza twakundaga sokuru turamuramukije cyane yego ni uwo munsi wa mbere naco kuva uwo munsi ubwoba bwama busa n'ubushize burashira buragenda ntangira kumenyera buke barantoza ukaza unagenda ugakora du practice nyine ngakora du practice kwanje ngakomeza nkiga indirimbo biri aho ngaho nyine
oya kwiga indirimbo ni byiza burya tukamenyera injana y'igisirimba kuko izimugaza igisirimba iyo wakimenyereye cyane usanga ushitse no mu bandi bantu bababwira ngo ucurange bikakugora kuko wamenyereye igisirimba babwiye ngo ucurange indirimbo cyane. Ibaze nguko ugeze nko mu materaniro arimo abaririmbyi benshi abacuranzi bakabura bahagwamagara wowe ko tuzi kuri umucuranzi ngwino ducurangire utazi indirimbo kandi bikakunanira. Ni byiza ko kwiga indirimbo burya abantu babiga gucuranga muri no minsi bose bashikiye mu njana y'igisirimba kandi igisirimba ni cyiza kiradufasha pe twebwe nk'abazinyi kizakidufasha tukizina kizakidufasha ariko rero ntucurangira dufatire kuri BF tumucurangira igisirimba ngusubira umucurangire n'indirimbo ngo nimara ngo akunda igisirimba kurusha indirimbo no tibikunda indirimbo akeneye ko indirimbo ziwe zigenda neza wa mucurangi kandi BF wene tuzi ko BF atazaririmba indirimbo zihuta cyane akunda indirimbo zitonda. Okay, mu gihe BF atazaririmba indirimbo zitonda uzi ko ugomba kumucurangira ugomba kwiga indirimbo zitonda cyane kandi Sebeni ni wo uzi igisirimba yo yicuranga nawe Sebeni iroroshe kuko nayo woshira ngo pade pade bigisoko muri Sebeni samo aramuntu mwashize ngo pade muri nanjye ndamuzi mwashizemo pade muri Sebeni aya ivyo birasanzwe ku mucuranzi ariko ni byiza ko mwega abacuranzi wa bisanzwe Sebeni pade yemewe ntago ari byiza byiza ariko nyine nkamwe abacuranzi mugomba kwiga gucuranga intuza injana zose kizungu ni cyiza cyane ese kizungu nizo byitonda kuba twe tuzita ko ari kizungu ariko nyine n'abantu bacuranga indi injana ibaze naza kurikirana iriya Mulenge talent nimbariki Jenis Mulenge byari bihagarariwe na Frank na Bihozagara Bonke hariho na Ndengera hariho na pianiste Michel hariho na pianiste David n'umuririmbyi Fofo noneho baravuga ati batambutsa abapeti babiri ngo bacuranga umwe aramaze ati uracuranga iki namwe ati ngo ndacuranga igisirimba umpeti wa mbere aracuranza igisirimba kandi acuranga neza undi umpeti nawe baramubwira ati uracuranga iki ndacuranga indirimbo zitonda umvishije no amare gucuranga izo ndirimbo wowe igisirimba aragicuranga amare gucuranga uwo mpeti wundi acuranga indirimbo yitonda akigira gutya kera abakubise nko flash Sebeni tayari abayirukangiye muri Sebeni kubera iki kuko yamenyereye janjana zihuta biramumugaza mu mutwe usanga indirimbo zitonda arayicuranga umwanya mutoya namara kwicuranga umwanya mutoya bimunanire biheke cyane nimara guheka yamasimbira muri Sebeni kandi bidakenewe ni nkuko nico twari tuvuze ngo abacuranzi mugende mwiga indirimbo zitonda abantu batazizi ariko abazizi nyine bakomereza kandi bigishe n'abandi kubera iki wowe wamucuranzi we ukunda ubumenyi bwawe kubuguma na wenyine kandi uzi kuko utazosazira kuri piano hari abacuranzi bamwe bacuranze ugasanga barabihebye hari n'abacuranzi bamwe twamenye kera ariko nyine tutakicumva na ntuze za vibe yabo ntayihari ni nkuko. Okay, rero urakoze cyane usobanuriye neza ngiye kubaza tubazo kwereka amafoto y'abacuranzi rero abacuranzi ngiye kwereka abagenzi bawe none nduyega abagenzi bawe uzoza uvuga mucuranzi umuvuge numara kumuvuga tubwire n'ibintu bitatu umuziho wewe bwite nimba muzamuvugana nyine umenye nk'ibintu umuziho ko ari umucuranzi nimba ari inshuti yawe nimba atari iki zose bamubivuga siko se guys mube tayari ngiye kumwereka bagenzi biwe b'abacuranzi kadutangirire kuri uyu mucuranzi uyu mucuranzi bumenye amuzi ninde bamwita Musabwa tukasiga kujya bazavuga ngo pianiste Musabwa ni kinge tuvuga ngo gwiyereka
titre irakenewe ukavuga ati pianiste Musabwa uvuze Gwiyereka ugomba kuvuga ngo evangeliste Gwiyereka niwe dutangiye urugero. Okay, Musabwa avuga ibintu muziho apart ya piano. Musabwa njewe ugiti canje ntabwo ndahora nawe live ariko nigeze kumubona muri Foursquare. Igihe kimwe nagiye gutarama muri Foursquare ndamubona gusa sinamuramukije. Arahenze se? Wenda arahenze. Arahenze Musabwa nje namumenye kera nkiba mu Minembwe bakimyita ngo baby police. Iryo rya baby police ntajyo narinzi Musabwa cagiye ca corona. Kandi yaravumye cagiye kuri iwacu films acurangira Frank. Cogenje namumenye Musabwa kandi nakurikiranye amateka yiwe yatangiye umuziki kera Musabwa akiri muto mugufi ngo akazamuzana agatebe gahagararaho. Ni umucuranzi mwiza uri ku rwego rwiza azayigisha n'abandi mu buzima busanzwe. Apare ubucuranzi ntabyo muzi birenze uko yicisha bugufi yitonze nta kibazo agira. Ariko apare yizo ku bucuranzi inzu ko acuranga njana zose kandi Musabwa acuranga ikizungu sebe narayicuranga neza. Injana y'igitsimba arayicuranga izira pade arayicuranga pe. Ariko dusubiya ese nkaho uzushigikira pade cyangwa ntuzuyishigikira dema pare ugiti cyane ndayishigikira kuko uzuyicuranga nza nicuranga. Hari igihe nicuranga niye ntayicuranga. Ese dadi wa pade ninde? Njewe ugiti cyanje inzuko numva bamwe bavuga ngo ni Aimable ariko njewe ugiti cyanje inzuko ari Moses pianiste. Ariko mu busanzwe kuri piano bifite ibintu byinshi pe. Kuri piano ari ahantu ha pade sinovuga ko ari Moses wazanye pade zarizanye murumva wenda niwe yarayisohoye wa mbere. Ariko mu bundi buryo pade yarihora twari tuyizi gusa ariko pade yarihoraho pe. Cyo kumwe mutari muzi za grand piano zose yego. Urakoze cyane katukwereka kundi mucuranzi wa kabiri naho muvugeho ibintu muziho. Uyu mucuranzi bamwita Mukozi w'Imana pianiste Nzungu. Nzungu nawe muzi kuva kera ni n'umuririmbyi. Cyo kintu ni kimwe muziho muzi ko ari umuririmbyi n'umucuranzi. Agira ibyishimo Nzungu bitaba iyo ari gucuranga ubona nezerewe ari guseka. Yaririmba ukabona arishimye agira amahoro menshi. Atena cyane yo mu musure abacuranzi karatanga amasomo ya piano. Abacuranzi mwumve ko karatanga amasomo ya piano. Mugende mukurikirane karatanga amasomo ya piano meza cyane. Nige piano. So ni nk'ibyo bintu nziho Nzungu azana ca bugufi. Asandi cyane. Uyu ni Nzungu mugende musure. Urumva wumvishije yamenye ubumenyi aravuga ati siyo ntiyo bwigumana wenyine. Aravuga ati reka mbubaheze. Ariko igitangaje nuko umucuranzi utazubikurikirana kandi uzokugirira akamaro. None se wabona ahantu bagufasha ukanga kuja kubitora ibyo bagufashije kandi uzi kuko umuntu akurusha ibintu. Abacuranzi mugende mwige cyane. Okay, umucuranzi bamwita pianiste Shema. Pianiste Shema tuziranye za cyane. Ni umugabo ariko ni umugabo arubatse. Tuziranye za cyane pe mu buzima busanzwe aritonze. N'igihe yankubitaga n'uturaka rimwe na rimwe. Nawe turaka nyine akamputuraka ahantu. Umukozi w'Imana azi gucuranga pe. Nawe injana zose na pade nyine itabuze. Aracuranga n'igisirimba gitarimo pade aracuranga. Umukozi w'Imana pe. Indirimbo acurangira ujya mugabo bita ngo mwami w'igisirimba. Niwe wacurangira. Niwe nyiri mwami w'igisirimba. Ubundi Shema niwe nyiri mwami w'igisirimba kabisa. Murakoze cyane. Shema turamusuhuje abaherereye kandi n'umuntu w'umugabo. Afite cyane mu musure. Afite cyane Shema ngo Oji. Shema Oji TV. Shema Oji nimba ntibeshe. Ego bamusure kuri channel yiwe naho afite ibintu byinshi yoberekeye.
siko se? Okay, twagiye n'uno muvandimwe. Amwita grand pianiste Mugisha. Aya pana grand. Ashe. Umukozi w'Imana namusujari. Turamusuje rwose. Mugisha ni imfura pe. Fura gute? Mugisha mu bantu banzamuye nawe ari mu bantu banzamuye n'umukozi w'Imana Ndengera pianiste Amerika Arizona Phoenix. Nibo bantu banzamuye nabo muri kino gisagara ca Bujumbura. Nibuka bagendaga mu mavakanse mu interieur akaduga bakagusigira agatuti bagahita bansiga mu rusengero bakoreragamo. Mugisha na Ndengera ariko cyane Mugisha. Mugisha we akazansiga pe n'amezi 2 nkaya kubita mba ku rusengero iwabo yarazindutse. Mugisha ari Mana mwijuru mu turagusuhuje manager umukozi w'Imana Mugisha pianiste. Turamusuje rwose. Ni umuntu mwiza witonze, agira imico, agira ibyishimo byinshi pe, akunda abantu. Zanyumva bavuga ngo nize umuryango wawe ntitsatumye umuryango sindi garko cyo gufite ikiwe muzi ko agira ibyishimo ntitsatumye ari yitonze pe. Oya ye asandi cyane. Turagusuje aho uherereye. Tuje papa ise w'intumwa n'abahanuzi. Siko zayi intumwa n'abahanuzi. Yego turamusuje cyane aho aherereye kandi akomeza gubwe neza cyane. Okay, reka tukwereke ubundi mucuranzi umuvuge ibindi bintu. Umukozi w'Imana pianiste Bizima from Kenya. Yego atuye Kenya, ni umucuranzi mwiza tureberaho. Aracuranga gusa sinzi injana zose ko azicuranga ariko muzi nk'umucuranzi mubona kuri social media cyane acuranga injana y'igisirimba, injana nziza pe. Aracuranga gitare akayicuranga, pade akayishiramo agacuranga. Ni umukozi w'Imana mwiza pe kandi ni umukozi uca bugufi. Rero Imana yo mu ijuru Mugisha papa. Okay, twagiye n'uyu mucuranzi ariko Bizima tumuvuzeho. Bizima n'umucuranzi mwiza pe, turamukunda twese kandi tumukurikirana. Azi gucuranga, wazi gucuranga kandi turamushigikiye rwose. Yego uyu mucuranzi nawe umukozi w'Imana Dr. Bea. Ni umukozi w'Imana Papa Simeon ni umwana wiwe niko yitwa Simeon umwana wiwe. Ni umukozi w'Imana mwiza, ni umucuranzi mwiza twigiraho. Ni wa kera. Bea wacuranze akiba no mu Burundi. Ngo yatangiye gucuranga nimba ari 2008. Urumva Bea ni bavuze ngo ari umuntu umwe wari wagiye muri Kenya gucuranga, aravuga ngo ibi yacuranga nakaza bicuranga bicuranze 2008. Urubicoge 2008. Ni ukuri kw'Imana tuvugishije ukuri. Bea ni nkawa mwaza poza bacuranze azaca intege. Oya si ukubapfobya 2000 niko ibintu yacuranze 2008. Urumva bamwe mu bicuranga ubunyi ni hatari wa bamwe b'Imana mwiza. Turamukunda, aracuranga akadufasha, tumwigiraho byinshi. Dr. Bea izina niwo muntu ni Dr. mu buryo bw'umuziki. Naje iryo jambo nyagibajijeho ise Dr. ko tuzi ko ari umuganga azavura umuziki cyangwe gusa njyewe cyo nziho sinzi uko wenda ari ku rwego rusumba abacuranzi bacuranga zino ndirimbo za siro ariko abarushaho. Bea azi gucuranga ibijyanye n'umukunga ni Dr. pe arabarusha bose, araturusha kabisa, araturusha turamwubaha. Kandi urebye mu banyamurenge bose nta munyamurenge w'umucuranzi urusha Bea nyine. Wenda bazaje kumukompare n'ura mugabo Musabwa cyangwa Nzungu. Muri abo babiri niyo mukompare bamusabwa batangiye inyuma ye, niyo bakompare ariko batangiye imbere. Buriye umuntu wagutangiye imbere afite ibyakurusha, aba afite ibyakurusha. Rero turagusuhuje umukozi w'Imana Papa Simeon rweza umugisha huri. Ego tugiye kuri uyu mucuranzi. Uyu mucuranzi bamwitande umukozi w'Imana pianiste Faustin Pof. Turagukunda cyane. Uyu niyo tubana mu rusengero Carmel Church, niyo dukorana. Ni umuntu w'umugabo pe. Vuga ibintu bitatu muzi. Faustin cyambere azaca bugufi. Aracecetse. Ariko turetse aho ngaho Faustin azasetsa. Kujya uzona Faustin ari so funny. Azasetsa ariko aracecetse Faustin pe. Cyane.
ku bantu batamuzi uko mvuga ati Faustin ntazavuga pe azavuga ariko aracecetse ashobora kuza mu materaniro agahita yicara mugacuranga mukari namusohoka atarakuvugisha yicaye gusa hakureba kandi atakugaye umuntu ugira imico kandi akunda abantu bose no mugabo dukorana neza akwitaho nawe ukamwitaho anyitaho nanjye nkamwitaho asante umukozi w'Imana mwiza pe kandi ugende ukore na bya bindi kuri subscribe na share kuri channel ya Faustin Official tubanye neza pe tubanye neza ni umukozi w'Imana mwiza ugira imico myinshi pe ugira curanga wumve ngo karagenda avuga ngo yakugira ishari Faustin ibyo bintu simbimuziho pe niba bimuziho kuramubeshe Faustin ntaza avuga cyane menshi ni umuntu w'umugabo cyane turamwubaha so much I love you turagukunda papa I so much iyo I so much zisobanura ntacyo bisobanura ukunda I so much means what ntacyo bisobanura kabisa hanyuma tugiye kurangiza abacuranzi asigaye uyu nuri yarundi ngavuguye kozi y'Imana pianiste Sabune kozi y'Imana mwiza pe mu buzima busanzwe ntabwo tuziranye cyane kandi tuziranye murabana nyine mu buzima murabana turanakorana muri ministeri yitwa gute y'abarazwe y'ubwami bw'Imana branch ya Bujumbura turakorana cyo muziho curanga neza jana y'igisirimba na Sebeni arakomeye n'umugabo arabizi pe kandi aracurangana n'ibyishimo byinshi ni firimbi mukana ni firimbi abayifite iyo firimbi yo yaravivuwe yaravivuwe pe turayubaha iyo firimbi yawe papa kandi uzokomeze nduwite kuba guca intege acurangana ibyishimo byinshi n'ejo bundi uri indege aja muri Kenya gucuranga usari indege ni nziza indege ni nziza papa indege wayigendemo nkabamwe bayigendemo bazi indege ngene ari umwe wavuze ngo yagiye ngo indege ngo yapfuye guhaguruka ngo avuye mu Rwanda aje hano ngo sinzi ukuntu yagiye muri toilette ngo ashike ngo bamavuga ngo twururuke ngo kera barashitse indege izayihuta cyane ahantu uzugenda amasaha imba ari 10 mu modoka uvuye hano mu Burundi ugasanga wagiye amasaha menshi mu ndege uzagenda minute cyane indege zayiruka cyane kurusha amamodoka umucuranzi wabumuze kozi w'Imana pianiste Dr Machara niba azi kubimuvuga ibintu byinshi Dr Machara umugabo umukozi w'Imana mwiza ucuranga neza nibaze ko niyo mucuranzi i Bujumbura dukorana kenshi turabana umwanya muremure tuba turi kumwe na Machara niwe dukunze gukorana tuba turimo guhugurana bijanye nyine n'umuziki dukora practice aguhugura nawe amuhugura ko turabategura na bande nziza ejo bundi murayibona nje na Machara mudushire ngo nyabuna ndi ngo dushira ngo twebwe murimo ko turabategura bande nziza cyane ko turiga umuziki na Machara tuzabakorera ibintu byiza mushire kuri chano yandese mufite Machara izo za chano muzabimenya na afite chano bamukurikirane ni kuri banke ndibaza bazitango banke official yego mugende mukurikirana umukandire ibisabwa byose mubikora rero Machara ni umukozi w'Imana mwiza pe kandi uciye bugufi novuga ko Machara ariwe muntu dukorana kenshi pe nifti yawe turabizi usanga rimwe na rimwe tugera mu materaniro wenda tugasanga harimo piano imwe ariko mukayikoreraho mwembi twigabura twembi tugahita tuyikoreraho piano imwe turi abantu babiri ese reka mbaze ukiri aho ngaho none ko umuntu mwamucuranga piano imwe muri babiri twega tuba tubibona mu ikanisa kandi tukabona ko iragenda neza ese ntabwo izigira nkuko tuvuge urasobaganyije wacuranga iparti imwe nundi nawe ko amasobaganya oya umuntu aba afite ijana yo mu busanzwe bande yuzuye aba afite ibyuma zose bisabwa nyine
bate hari igihe baba bakoresha piano zitatu cyangwa zibiri bagakoresha na gitari solo na base n'ingoma, ariko twebwe Nyiramacara dukoresha piano imwe ku mpamvu z'uko izindi piano zitaraboneka ariko zizaboneka mu minsi iri imbere. Yego. Si ibyo bintu dukunze kubikorera iyo duhuriye mu rusengero rwabo Kanani no mu barazwe no ku rusengero iwacu niho dukunze kubikorera cyane. Wenda mu yandi masengero baba bafite abacuranzi babo ntidukunda gukora cyane, dukora rimwe na rimwe, ariko aya tatu dukunze gukoreramo cyane iyo duhuye n'Amacara kandi dukora duhuje muri inshuti ntaho ugira ishari ufite ishari ry'undi. Ese kwaza abacuranzi kandi gajewe kandi siruta abacuranzi bino mu Burundi, abacuranzi bahani iwacu mwabaye gute ko mugirana dushari twa hato na hato? Ibyo ngibyo kugiranira amashari ntabyo nzi de ma part ku canje, nta muntu ngira ishari. Abacuranzi bose ndabemera, umuntu wese uzi kwatsa piano akaba azi gufata note, akaba azi gutranspose, akaba yokurikira umuririmbyi, uramwemera? Uwo ngonje ndamwemera ku giti canje, ndamwemera pe. Oya sinogira undi muntu ishari, umugira ishari ngo bigende gute? Ibikunda pe abantu iryo shari si timwamuja mu ijuru nimba mufite ishari. Abacuranzi mwese, umuntu wese uzi uko azi kwatsa piano akaba yocuranga, akaba yofata rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu, niyo yokurikira umuririmbyi nabi ariko urumwemera. Genda kwemera ahuri twagiye none mugabo Mukozi w'Imana Dr. Ndugu Mukozi w'Imana mwita Ndugu, ako Ndugu amwita Ndugu ni umugabo, ni umugabo pe. Burya reka uraza kumuvuga yizo muziho. Ndugu ni umuntu w'umugabo cyane. Hari aka video kazungurutse cyane ngo Ndugu ngo azacuruza ngo yoroye ingurube. Akantu nikaho nakumvishije kuri cyane, hari cyane nakumvishijeho. Ndugu ni umuntu w'umugabo cyane, ngavuga ibintu bitatu muziho. Ndugu ni umucuranzi cyambere muziho nk'umucuranzi mwiza, azi gucuranga indirimbo njyana y'igisirimba, arabizi curanga neza pe, agira n'igipindi n'ibyishimo. Apandi igipindi gusa, agira igipindi aho mwicaranye na Ndugu ntiworeka guseka, urashobora kugira n'isaha yose undi muntu uravuga. Ndugu aho yavuga wenyine kandi bene abantu aga Ndugu turakwemera wa Ndugu niwe muntu wa mbere mushobora kumarana amasaha 3 ugaseka gusa, ugahera wa useka amasaha yose ugaseka. Ni umukozi w'Imana mwiza pe. Azavuga ngo hari ukuntu azavuga, yamara kuvuga yabona mwamupinza akavuga ngo bifumbire mukiranutse ngo nibigerageza. Ni umukozi w'Imana mwiza pe. Niba duha tumubereye ikigeragezo, ahubwo Ndugu turagufana umugabo pe, uri umuntu w'umugabo. Kandi Ndugu ari mu bantu naje nigishije gucuranga. Burya nubwo ntamenye gucuranga wawa, jewe sinagize amahirwe yo kumenya gucuranga. Urumva si iby'amagaro wawe pe, si ibyanje, ariko nabo nzobibyanje. Basi ikintu cyose cyo kwiga uwo gitaye umwete uzumwe habe ni wokiga kintu. Oya mva nkubwire papa, hari umuhamagaro wawe, hari ibintu utazi. Kujya je nshobora kwiga piano nawe ukagira umuhamagaro wawe. Je wayize nkayiga nyine nkayimenya neza no kudispose amaboko no yimenya kurusha wowe utayize ngo ngwagendere umuhamagaro. Umuhamagaro rero ubikorana umwete. Erega hari ibintu, hari imihamagaro imwe ugomba kuyiga. Iyo mihamagaro ugomba kuyishakira wenyine, zo biba piano ugomba kuyishakira wenyine. Nukuvuga ngo Ndugu ni umuntu nigishe naje gucuranga. Ndugu nakaza ndirimba na muririmbira agafata première deuxième troisième zijya za kera. Kandi n'abaririmbyi hari gihe bakudevelope nyine ukaba develope mu buryo bw'imicurangire bireze. Umva je naramuririmbiraga nubwo nyine tazi kuririmba cyangwa se kamera itaramfata ndi kuririmba, ariko naje sinoroje. Nanjye pe mu bantu banzamuye harimo abaririmbyi Ishimwe, Gikwerere na Mutware Merci, ariko cyane Ishimwe Arno twera ko azi gucuranga na gitare. Yarazaga kandi Ishimwe ikintu je mukundira, aza yumva wacuranze nawe akamubwira ati uratubesha azamubwira kubera ko azi gitare. Uri umugabo mwene data Arno, uri umugabo. Okay,
rero Ndugu nari mvuze ngo Ndugu turamushimiye kandi akomeze azokomeza acuranga neza kandi Ndugu ari mu bantu bazacuranga iranjana ya Docteur niyo mpamvu nawe twatuje kumwita Su Doctor Ndugu yego ni Su Doctor wa okay turangiza ari umuntu wa nyuma tukwereka uramuvuga ibintu byinshi abantu batamuzi bininde oya vuga ano ngo sinzi byo namuvugaho baza umuvuge nindi zina ryo pianiste bamwita pianiste Gentil ariwe jewe tamuzo wivuga oya ivuge tamuzo wivuga vuga nk'ibintu bitatu okay vuga nk'ibintu bitatu wewe wiyiziho abantu batakuzi batanzi wenda bava ko ndabesha oya wewe wiyiziho abantu dushobora kuba tutakuzi nta muntu uza wivuga ntibibaho oya wewe nkumbwire nk'umwe uvuga uravuga ikintu jewe ntakuziho ariko wogira ibintu bitatu byawe wiyiziho wewe abantu batakuzi satipa n'abantu ko wowe vuga ivyo wiyiziho gusanga nca bugufi jewe buri muntu wese nca bugufi cyo ni cyambere cya kabiri kunda abantu bose icyo ni cya kabiri wewe vuga gusa vuga ni turekera aho ngaho nakubwiye bitatu tuburi cya gatatu papa turekera aho ngaho cya gatatu ndabunguye numujene muto itarashaka none suko se nukuvuga ngo ndabunguye turamushimiye cyane abacuranzi wawa bagende bigishane ubundi impamvu twebwe dukurikirana tuvuge nk'abavuga butumwa ugasanga fasha umwanya ko ndakurikirana Revera Sunzu yabwiriza nuko mbazi kuko hari izo ashobora kuvuga naje nashika mu bandi nkabivuga nawe rero impamvu umukozi w'Imana Moses yazanye pade hano twavuze yazanye pade hano nukuvuga ngo muyige nimara kuyiga muyitangatange mwese muyigire rero mwega abacuranzi muri ku egoiste mukundane abacuranzi kandi mushigikirane urumva hari ukuntu ushobora gusanga umucuranzi yacuranga kuri piano ugahita umuklase mu bantu batabizi ukavuga ati umucuranzi ibintu yacuranga ntibibaho aho kuvuga ngo muheze courage ugashaka nko kumwica mu bandi abacuranzi ariko abacuranzi mwese mugende mugire courage ko umurimo w'Imana muhuje mufite umutima umwe mwigisha n'abana bapeti bari kuzamuka kandi bazobarushaga nimureba nabi bano bapeti ko barazamuka neza cyane kandi mukomeza mubigisha nizo byiza kandi turabashigikiye rwose yego murakoze cyane bavandimwe murakoze cyane kubwo support yanyu mutweretse kandi natwe tuzobatenguha mwitega ibintu bishasha kuri channel yacu bitega ikiwa bitega ibintu byiza babazanira ibintu byiza cyane ama content ari kubazanira Fils umukozi w'Imana mwitege cyane kandi mumushigikire mu byo akora byose channel yacu iragukeneye wowe n'ingene gukeneye niyo ya mbere gukeneye channel yacu iragukeneye cyane rero tuduhemukire please kandi turabashimiye cyane kubwo kudushigikira support yanyu ningira akamaro kuri twebwe subscribe yawe share yawe comment yawe kandi nk'umuntu uzureba ikiganiro ariko ntakande karakande ese zantanga jewe nkandira n'umuzungu ntazi inza nama mpushwa gusa uwo nciyo kubera kuko nzi ko nyikeneye naje inza nama nyikanda ariko wewe ni iki wayi inshuti yanjye ugasanga abantu yavuganywe n'ibihumbi 5 ariko aba subscribe ataragize igihumbi n'abantu 5 gusa please tugende dukundane mu buryo bwose umuntu muri content ziwe tugende dushigikirane rwose kuko ari byo byiza murakoze cyane rero gira ijambo by'abakunzi banje papa mugende mukurikirane Fils Eva Mikarati TV ako nakazina kaho yabaga nuko gusa tahazi ndahazi oya iwacu ndahazi cyane abiwacu wenda baza banyumva iwacu ndahazi mu Mikarati ni pembeni ya za Kamombo gutya nahijya nyine yongi
oya turahazi cyane iwacu ruguru twota umuco aho kuvuga ngo duce umuco twota ifaranga. So mugende mumukurikirane mumukoreye ibisabwa byose mushigikire arabakunda nange mumukunde mumwereke mubimugaragarize ko mumukunda mushigikire pe. Yego murakoze cyane bwo kudushigikira support yanyu ni ingirakamaro murakoze cyane bye bye.